šio produkto sudėtyje. Во-первых, в этом продукте собраны такие компоненты, которые раньше могли люди получить только с инъекцией за $300 и более за одну инъекцию. Rezultatą, šių produktų dėka rezultatą žmonės anksčiau galėjo gauti tik sumokėję $200–300 už vieną injekciją. Мы видим такую эксклюзивную растительную формулу в совмещении с микроэлементами, с усилителями резорбции, которые активизируют обменные процессы. И дальше расскажу, как это все работает. Mes matome absoliučiai unikalią sudėtį, kurioje ir augaliniai koncentratai dirba kartu su rezorpcijos boosteriais, skatinančiais pasisavinimą, bei mikroelementais. To jau jums papasakosiu, kaip tai veikia. Мы видим экстракты одуванчика, горькой дыни, зеленого кофе, шелковицы, имбиря и другие экстракты. Šilkmedžio, imbiero, netgi pienės pūkų, karčiojo meliono vaisių ištraukos. Также кальций, цинк, биотин для поддержки минерального и витаминного обмена. Kalcis, cinkas, biotinas, kad palaikyti reikiamą mineralų normą. И это воздействует комплексно. И как это работает? Tai veikia kompleksiškai. Kaip tai dirba? В нашем кишечнике, это были научные исследования, и это подтверждено, есть клетки, которые синтезируют гормон сытости. Mūsų žarnyne, ši informacija yra patvirtinta moksliškai, yra ląstelės, kurios reguliuoja sotumo hormoną, kurios veikia sotumo hormoną. Он переносится через кровью в разные клетки нашего организма, в том числе в мозг, и дает нам ощущение такого удовлетворения. Šis sotumo hormonas, jis yra pernešamas kartu su krauju į įvairius kūno organus, tame tarpe duoda impulsus ir į smegenis ir tokiu būdu mes gauname signalą apie jau pasiektą sotumą. С другой стороны, организм синтезирует блокатор сытости, то есть антагонист этого гормона. Iš kitos pusės pats organizmas sintezuoja to sotumo jausmo blokatorių, priešinasi sotumo jausmui. И как только гормон сытости появляется в крови, уже через 2 минуты запускается блокатор и постепенно эту сытость снижает. Kai tik kraujyje pradeda atsirasti sotumo hormonas, praktiškai už 2 minučių ima gamintis, aktyvuojasi jo blokatorius ir tą sotumo jausmą organizmas mums pats slopina. Очень много людей есть, которые буквально через час-два, а то и раньше, после того, как поели, опять хотят что-то перекусить. Didelis kiekis žmonių, po to, kai pavalgė, sočiai pavalgė po valandos 2, o kartais net ir ženkliai anksčiau, vėl nori užkąsti. На этих исследованиях был основан продукт Top Shape, который подтвердил свое действие. Būtent remiantis šiais tyrimais ir buvo sukurtas produktas Top Shape, kuris jau patvirtino savo veikimą. Проводились исследования, которые показали, что почти в 2 раза повышается благодаря топ-шейпу синтез гормона сытости. Buvo atlikti tyrimai, kurie įrodė, jog dėka Top Shape sotumo hormonas padidėja beveik 2 kartus. В то же время почти вдвое снижается синтез гормона, который блокирует сытость, который блокирует вот эту, который снижает как раз ощущение сытости. Ir paraleliai beveik 2 kartus sumažėja sotumo hormono blokatoriaus gamyba. То есть получается, в итоге мы быстрее насыщаемся меньшим количеством еды и дольше ощущаем эту сытость. Taigi, to pasiekoje mes greičiau pasisotiname ir ilgiau jaučiame sotumo jausmą.
Исследования проводились на культуральных чашках, которые имитировали среда именно клетки кишечника. Вводилась разная комбинация растительных компонентов, резорбционных бустеров. Проводились многолетние и многотысячные исследования, чтобы добиться такого результата. Tokio rezultato patvirtinimui, jo gavimui buvo be galo ilgi ir daug tūkstančių finansiškai kainuojantis tyrimai. Jie buvo atliekami laboratorijų lygmenyje, keičiant produkto sudėtį, kažko didinant, kažko mažinant, bet finale buvo gauti aiškus tikslus rezultatai. В конечном результате, который мы получили в топ-шейпе, ученые добились того, чтобы эволюция, вот такая желание есть, уменьшалась, и мы дольше не имели тяги к еды, даже если она у нас есть на расстоянии вытянутой руки. Taigi to pasiekoje mokslininkai priėjo prie rezultato, kad vartojant šį produktą mūsų alkio jausmas ženkliai sumažėja, sotumo jausmas išilgėja ir netgi jeigu šalia mūsų yra mus viliojantis įprastai maistas, mes nejaučiame poreikio jį tuoj pat pulti valgyti. После того, как создали мы этот продукт, были две фокус-группы. И первая была поразительная, потому что людям, участникам этой фокус-группы, давали продукт на время использовать и не говорили, что он для похудения, что нужно уменьшить количество углеводной еды, что нужно добавить физические нагрузки. И вот такие результаты, как вы здесь видите, это просто феноменально. Buvo sukurtos dvi fokus grupės išbandyti šio produkto poveikiui. Pirmai grupiai netgi nebuvo pasakyta, kad jie turėtų laukti kažkokio didelio svorio pokyčio. Jiems niekas neliepia papildomai treniruotis, turėti didesnį fizinį krūvį. Ir nežiūrint į tai, rezultatai buvo fantastiški. Да, это означает, что нет эффекта плацебо, то есть когда люди сами себе внушают. Tai reiškia, kad nėra jokio placebo efekto. Žmonės nežinojo, kad jie turi sukūsti, jie nežinojo, kad turi sumažėti jų apimtis, bet visi tie procesai ėmė akivaizdžiai vykti. Ну, конечно, вторая группа была контрольная бета-фокус-группа, которая объединила 700 участников из разных стран мира, то есть разные обменные веществ, разная структура тела, то есть разные расы, это были разные люди. Antroji fokus grupė, taip vadinamoji beta fokus grupė, buvo surinkta iš 700 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Logiškai buvo parinkti žmonės iš įvairių valstybių, skirtingų regionų, skirtingų žemynų, kad nebūtų galima, kad būtų skirtinga medžiagų apykaita, mityba, netgi oro temperatūra galbūt. В фокус-группе людям сказали, участникам, что это будет программа похудения и желательно добавить какие-то минимальные нагрузки, желательно не есть много углеводной еды. Šiems žmonėms buvo pasakyta, kad jie dalyvauja produkto testavime, kuris skirtas svorio reguliavimui, kad rekomenduojama žiūrėti, ką jie valgo, kad sumažintų kiekius, kad taip pat padidintų fizinį apkrovimą. Кроме ежедневного питания, дважды в день по 3 капсулы добавить топ-шейп. Ir jam buvo pasakyta, kad 2 kartus per dieną turi išgerti po 3 top shape kapsulės. Вы видите результаты. 88% это огромное количество людей, которые ощущали сытость намного дольше, чем без этих капсул. Rezultatai tiesiog fenomenalūs. 88% šios fokus grupės dalyvių patvirtino daug ilgesnį sotumo jausmą. 6% людей чувствовали меньшую тягу к еде и даже отсутствие этой тяги. 86% dalyvių nejautė to didelio potraukio maistui. 87% ощущали, имели такое существенное снижение аппетита. 87% pajuto ženklų apetito sumažėjimą. И поэтому сегодня мы имеем в продуктах Fitline целостную картину, целостный подход к снижению веса. Būtent todėl, žvelgdami šiandieną į Fitline produktus, mes matome bendrą išlaikytą vaizdą. Вы видите, что вначале обязательно мы не только используем топ-шейп, поскольку снижение идет аппетита, тяги к еде, дольше сытость.
им можно даже насытиться одним приемом еды, Yra svarbu vartoti visus produktus, o ne tik top shape, vartoti visą bendrą, laikytis visos bendros holistinės koncepcijos. Yra variantai, kad žmonėm palaikyti sotumo jausmui pakanka netgi tik vieno maisto priėmimo per dieną. в этом случае нам нужно обязательно использовать базовую программу «Оптимальный сет», о которой я говорила. Power коктейль и Restorate. Būtent tokiu atveju yra be galo svarbu organizmui suteikti visas reikalingas medžiagas. Tai vartoti Optimal setų, kurios sudėtyje, kaip žinome, yra Power kokteilis ir Restoritas. Почему так? Потому что меньше еды – это меньше питательных веществ и необходимых нам витаминов и микроэлементов. Kodėl taip? Todėl, kad kuo mažiau mes įprastinio kasdieno reguliaraus maisto mes gauname, tuo mažiau su maistu mums į organizmą patenka ir kasdienių reikalingų mums maistingų medžiagų. Как раз с помощью концентрированных коктейлей Power и Restorate мы убираем вот эти дефициты в питании и даем организму для его метаболизма все, что нужно. Būtent šių koncentruotų kokteilių, Power kokteilių ir Restorito dėka mes duodame organizmui tai, ko jam gali trūkti, papildome jo atsargas. Пока метаболизм перестраивается на меньшее количество еды, вы можете один прием пищи заменить ниже, вот слева в углу, нашими коктейлями ProShape All-in-One. Большое количество ингредиентов питательных с минимумом калорий. Очень вкусный питательный коктейль. Mūsų organizmas persitvarko, save ima reguliuoti ir kitaip dirbti ir metabolizmas. Ir tokiu atveju, net jeigu jūs valgote tik vieną kartą per dieną, jūs galite svarstyti variantą, pakeisti tą mitybą mūsų tikrai maistingais reikiamą kalorijų kiekį vienam maistui suteikiančiais ProShape All-in-One kokteiliais. Также очень часто наблюдаем мы в медицине, что снижение веса идет за счет уменьшения жидкости и мышечной массы. Yra mediciniškai patvirtinta, kad labai dažnai svorio metimą lydi raumenų masės sumažėjimas arba tiesiog skysčių netekimas. Чтобы не страдала именно мышечная масса, мы добавляем ProShape амино, это незаменимые аминокислоты, которые вот справа внизу мы видим. Tam, kad organizmo raumenų masė neimtų mažėti, nesilpnėtų, mes turime ją papildyti specialiomis medžiagomis ir čia mums į pagalbą ateina amino rūgščių turintys mūsų produktai. Когда вы пьете целостную такую, используете программу, у вас есть сила, энергия, чтобы еще и добавить физические нагрузки. И вы увидите, конечно, прекрасное изменение своего тела. Kai jūs vartojate pilnavertiškai visą programą, organizmas patiria mažesnį krūvį, viskas veikia daug efektyviau ir jūs tikrai greitai pamatysite rezultatus. Ну и 2-3 раза в году у нас есть детокс-программа, которую тоже желательно подключать время от времени. 2-3 kartus per metus iš tikrųjų yra rekomenduojama pajungti į savo mitybą ir organizmo detokso programą. Tam yra irgi mūsų produktai. Конечно, для того, чтобы мы выработали вот эту дисциплину, использовать продукты каждый день в нужное время, не пропускать приемы, у нас есть приложение, которое вы можете загрузить в свой телефон. Tam, kad mes galėtume atidirbti, будете получать напоминания, пока вот эта привычка не выработается. Tam, kad mes galėtume atidirbti tą kasdienį režimą, kad tai tokia mityba taptų mūsų kasdieniu, nenutraukiamų įpročių, labai rekomenduoju pasinaudoti savo išmaniuosiuose įrenginiuose esančią FitLine programėlę, kur jūs galite įsivesti savo asmeniškai pagal savo laiko poreikius, laikus, datas, kada kokius produktus vartoti. Tai bus tikras jums pagalbininkas. И благодарю, Мила, за ваш перевод. И хочу в заключение сказать, что я очень-очень рада за тех, кто впервые услышал о продуктах FitLine. Dėkodama už šią prezentaciją, jums aš norėčiau pasakyti, kad aš ypatingai džiaugiuosi tais šio renginio dalyviais, kurie išgirdo apie FitLine produktus, apie šios produktus pirmą sykį.
Fidlainas tai yra sveikata. Прекрасной конференции и наилучшего здоровья. Visiems linkiu geros sveikatos ir kuo geresnės šios konferencijos. Kikoko. Ačiū.